što paraš nebo. Da li sam te ikada voleti trebao? Trebao sam srpci ti moji, jer ovdje na Čehu mrtvi govore. To ćuti kamenje. A ja slušao sam vrisak smutne Drine. Čuo sam jauk Hercegovine. Od Niša, Skadra i Prizren grada, kako mi srpsko pleme strada. U ime grada Niša i opštine Pazari, svim gostima dobar dan i dobro mi došli. Dečice, da biste što bolje shvatili i razumeli, osjetili čegarsku tragediju, morate, deco, da znate sledeće. Da je to drugi deo prvog srpskog ustanka. Istorijski period vrlo čestih tursko-ruskih ratova i, deco, nećete mi verovati, najteže po Srbiji, period kada se Napoleon Bonaparte spremao da krene na Rusiju. 2. maja 1809. godine, baš na ovim obroncima Smederevskih planina, iz pravca Sokobanje pristiže 18.000 srpskih boraca. Ali, dragi moji, nismo smeli odmah na strašnu Nišku tvrđavu, u kojoj u tom trenutku bilo oko 5.000 Turaka. Dečice, kasnili Rusi, kasnili topovi i naša komanda mora da donese novu odluku. Da se na ovim prostorima prvo sačeka obećana i, upamtite, ugovorena pomoć Rusa. Dok stignu Rusi, da na ovim prostorima organizujemo front zapadno od prvog sela. Desno krilo predvodi Paraćinski vojvoda Ilija Barjaktarević. Na 3 km jugoistočno levo krilo pobratimi Hajduk Veljko i Petar Dobrnjac. U pola planine glavni komandant Mile Petrović, a njemu iza mlavski vojvoda Paul Matejić sa 2000 pešaka u rezervi. Glavni junak naše besede i srpske istorije, Stevan Sinđelić, izabrao je Brdočegar za svoje uporište. On je, deco, ovde sa svojim resursima izgradio veliko utvrđenje koje, da znate, bilo u obliku potkovice. Ove 3 kaskade nas asociraju na 3 sprata puškarnice u čegarskom utvrđenju, a koje je građeno skoro mesec dana. Alo, molim vas. Bucko, ovako ti može da je dogovoreno. Na scenu stupa, rekli smo, najbolji Napoleonov francuski oficir, zvao se Dibaše. Dečice, to je bio špijun broj 1 za čitavu Evropu, koji, em po zadatku Napoleona, em za velike pare Turcima u Niškoj tvrđavi, kazuje da je u tom trenutku čitava Srbija na nogama, da je toliko ojačala, osnažila, da će samu sebe osloboditi i bez pomoći Rusa. Ukoliko Turci s mesta ne pošalju dobrovoljce, prijatelje, da što veću pomoć donesu sa cijelog Balkana. I eto, dragi moji, dok smo mi pravili utvrđenje, dok smo čekali da Rusi pređu na Vojvodinu, Turcima stiže velika pomoć. Čak iz Grčke, deco, Vranja, Leskovca, Albanije, iz Bugarske, i dolazi do preokreta na Niškom frontu, da sada, deco, bude mnogo više Turaka nego li Srba. Niste odavde da znate. U ovom pravcu je, deco, Niška banja. Tu je desno krilo turske sile. A sad vas deda moli da sami stvorite jednu strašnu sliku. Ovako je banja, ovako Niška tvrđava. Deco, 11 kilometara. Konjanik do Konjanika. A od tvrđave prema Vinik, kao centar, prvo legionari, plaćena vojska. Na padinama severnog dela ovog brda Vinik postavlja se turska artiljerija, gde su najbolji topovi na svetu engleski. Ne postavlja se slučajno gore na vrh. Vrh ovog brda Vinik je i dan danas, a zamislite, još iz rimskog perioda spojen je s Niškom tvrđavom, tajnim podzemnim tunelom, za koji Srbi, recimo, pojma nisu imali, a kojim Turci dovlače preko 4.000 svežih, odmornih, nahranjenih vojnika, da bi iznenada na kilometar i po zapadno odavde, vidite, formirali levo krilo i opkolili Sinđelića.
a on je ovde dete imao 3000 svojih boraca resovaca. Međutim, njemu je kao najisturenijem srpskom vojvodi dato još oko 1000 dobrovoljaca. Ali kad Stevo vide da se sa svih strana dušmanska sila roji, pomoći ni od kuda, ali još uvek nema naredbe o povlačenju. Zašto? Alo, molim vas, lepo. Izvinite me malo. Zato što je deco Sinđelić dao zakletvu da će on prvi u Nišku tvrđavu. Međutim, sada je shvatio da smo u velikoj opasnosti, da će biti mnogo mrtvih i ranjenih, želeći da spase što god od svojih boraca, on ih oslobađa zakletve koja je glasila svi za jednog, jedan za sve. Upamtite, ni jedan jedini srpski borac nije ostavio ranjene drugove, niti vojvodu Sinđelića, kome je detice od besa, od muke, što će mu svi ljudi stradati, pa i on sam. Sinula čudna jedna ideja šta mu valja činiti, pa svom sejzu naređuje da pripremi barutanu za paljenje i eksploziju. Deco, sejz je konjovodac, ali da znate, deci, to je bilo rođeno kumče Stevana Sinđelića, imalo je svega 15 godina. 2 drame za Stevana Sinđelića. Prva drama, odluka da svesno gine od baruta, a druga je malo teža, deca. Pitaćete se šta ima teže od smrti. Uvijek deca ima. Kako da spasi rođeno kumče? Kumu je dao vojvodsku reč da će vratiti dete živo i zdravo, a sada, ako pogine, ko će to da uradi? Koliko je bio mudar naš junak Sinđelić, daje mu svog konja i pokazuje mu staze gde nismo opkoljeni da se tako kumče smesti. Ali sada, pre nego da krene s čegra kumče, šta radi Stevan Sinđelić? Deco, daje mu, kako da nosim, uzima sedlo na konja i okreće ga naopačke i naređuje kumčetu da tako stigne pred majku. O čemu se, deco, radi? Pre kretanja za prvi srpski za Niš, dogovor između Stevana i majke je bio tajni, a važio je, ako se njegov konj vrati s ratišta bez njega, a sedlo deto bude okrenuto, da je to znak da je poginuo Stevan Sinđelić i da mu majka izvede red. Počinje prvo granatiranje svinika, Turaka, ali neprecizno. Dovukle su topove na tačno 350 metrova odavde gledano. Deco, deda mora sad da kažem, nažalost, bili su vrlo precizni, čegarsko utvrđenje, deco, malte ne stranato sa zemljom, ovde od granatiranja, deco, bilo užasno mnogo mrtvih i ranjenih Srba. Kad su završili prokleto granatiranje, dečiće, zatvorili su krug oko celog brda Čegarbi, da nijedan resevac ne izvuče živu glavu odavde. A potom su krenuli u talasima od po 3000 Turaka, odjednom na čegarsko utvrđenje, gde dolazi do klanice i borbe prsa u prsa, gdje su srpski junaci pokazali neverovatnu hrabrost i herojstvo, ali deco, još 3000. Dragi moji, finiš bitke, 15 Turčina na jednog Srbina. Srbima jedino oružje još ostali su zubi. U takvom haosu Sinđelić s kapetanom Stobujevićem jedva se probija do magacina s barutom, da ne bi pao živ u ruke Turcima. I još jednom poziva, ali deco, malo preživjeli Srba, njima je viknuo: braćo, spašavaj se ko hoće i ko može. Umeđu vremenu Turci ga prepoznaju i prestaju da pucaju prema njemu. Neće da ga ubiju i deco radosno se deru, živ, 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 da bi ga živog natakli na kolac. Koga dovede živog, obećana velika nagrada. Zbog velike nagrade rulja kreće prema Stevanu, koji sve to vidi i koji čeka da mu što više Turaka priđe. Kad se to desilo, vadi kuvuru, puca u barut, pali ga. Deco, dolazi do strahovite eksplozije. I upamtite, dotad neviđene u istoriji ratovanja, gdje je poginuo najveći srpski junak Stevan Sinđelić, ali je s njim u vazduh otišlo i ko zna koliko Turaka. Nažalost, dragi gosti, 4000 Srba, a od tada je poginulo ovde u jednom danu
Od toga deco 2000 Srba sada počiva od topa do topa ispod spomenika na Čegru, da se nalazi jedna od najuređenijih spomen kosturnica, ne u Srbiji na Balkanu, već u Evropi i mnogo šire. Zato što je kompletna i patološki obrađena, stavljene su šine od pruge ovako, da teret kule, da ne leži na srpske kosti. Ali se deco kaže ovako, za mesec dana borbi oko Niša i na dan glavne bitke na Čegru poginulo je preko 10.000 Turaka. Zbog toga ljut i besan Fučin Paša naređuje da se glave pogni Srba s Čegra ovde odseku i prenesu za Niš. Ovde stižu psi rata i mimo plate za velikih 25 groša po jednoj glavi. Seku srpske glave bisagama i konjima za Niš na gomilu gdje treba da se gradi ćele kula. A meni ostaje deco samo da vam kažem, eto, počinje ta blokada zbog ovu grupi koji igraju se minut jedan bolje da se strpimo da ćemo nazad. Zahvalit ćemo se ovde prekinuću 26. sadio naš kralj Aleksandar 1. juna 1927. godine, kada je završena kula, na osvećenju kule je bio tu i dve lika, jedna dole, jedna ovde, i to je Sveta Lipa, da znate, sada ima 99 godina deta, a onda se popeo na gornju terasu i od ozgoja pogledao, posmatrao, da upamtite prvu rekonstrukciju neke bitke ili boja u svetskoj istoriji, gde će se preko 70.000 stiglo se ovde na Čegru da stranim državljanima i ambasadorima prikažu te knjige. A meni ostaje još samo, ako mi dozvole ova grupa, svaka je čas. Stevan je deco imao ovde 2 trešnjeva topa, loše puške, kubure, pa smo se borili zubima, a vama kažem da i vi ratujete, ali knjigom, sportom, da slušate roditelji i profesori, kad još malo porastete, da se uvek borite protiv 2 najveća srpska neprijatelja. A to su srpska nesloga i srpska bela kuga. Ali ako smo postali vojnici, iako ne da je Bože, opet moramo da se borimo, jer to ne zavisi od nas, nego od prokletih velikih sila. Na Čegru je pravilo da i ja i vi se svi zaklinjemo da budemo još hrabriji nego li slavni Resavci i naš veliki vojvoda Stevan Sinđelić. Hvala na aplauzu i ostanite tako. Nije gotovo, molim vas. Halo! Ne mogu 5 učenica da pokvare ovoliko finoj deci ocenu. Za vas sve pozdravite direktora škole. Dobili ste ocenu 10, a ova petorka nema ocenu u zdravlje. Ja sam napisao ovu knjigu koja se zove Čegarski bol, koja sadrži ovo što ste čuli. Naravno, opširne, detaljnije. Ko bude kupio moju knjigu danas, bit ću mu zahvalan, a kad kupi knjigu ovde, ja ću pored prodavca knjige na 3 metra da budem, ima 2 stolice, sedim na jednu, a jedna je prazna, na toj prvoj strani. Deco, otvorite ovako naslov, prvu koricu, stavit ćete predamnom na klupu, na stolicu, da dobijete autogram za najčitaniju knjigu u Srbiji. Pošto ste dobili autogram, pomerit ćete se samo 10 metara prema ovog gromobrana, ova šipka. Tu, nije važno 5 metara gore dole. Znači, otvorit ćete lepo na svoju knjigu, 42. stranu. Na toj strani je slika, fotografija i ispod piše Fenomen Sinđelić u steni. Kad ste već danas na Čegru ovde, pobogu, da ne iskoristite priliku da rođenim očima vidite taj fenomen, vidjet ćete glava, grudi, noga, kao naslonjen u steni. Cena ove knjige za turiste je 300 dinara, a za vas
i profesore i doktore koje s vama. Deco, bit će svega 200 dinara. Od toga ne možete. Upalite telefone slobodno svi. Ja vas čekam tamo. Odmah sam do Lipe. Bravo, Sele. Evo topa. Evo moji fanove. Čekaj. Spomenik na Čegru. Stevan Sinđelić. Evo spomenik Stevanu Sinđeliću. Još topova. Pogodili smo da je ekskurzija tu i super. Sele je bio inspirativan. Pozdrav sa Čegra.